Dimasa National Liberation Army ok jumprang asong atum siklo jontrok aparman hong nang kebar. Difu Government College along pinipen ni po an sisong erapita Higher Education EM Jagat Singh Ingti Lapen Council asong non puta ng Chilang Dundi. KPS tara lang sa Department Tilak Division ang kang bapan erapit putot kang tanamisin pen kapang taitu. Anglong kiri birta pen miri sami rup talintiran pi non arju itha birta ang ton pen. Dimasa lapen Karbi Anglong arlo apor isi DNLA atum arlo kidobo mahud suluk suda atumon jablo sonsi latum kedam tang suri hinira krisir kep aningkan jang mini paikre porni Dimasa National Liberation Army mati tihek pen DNLA ok jumprang nasong mahang patek ponlo DNLA ok jumprang atum pen sorkarang bong monsam ahong klam along kaching kicitan jiapan hong nang kebar tanglo Monsa malong klamalong DNLA asong atumpen hong nang kebar ke misen lu inglong along Rihinia district arlo along kisung doan ta pachun longpo sarkar pen kaching kicithan kaching wai jiapan DLNA asong atumpen monsam along klam hong nang kebar ke mi ulu pusi Education Minister Ranuj Pegu pen perang ke angno nang pachini dunno Perangke atum karjo do na ho DNLA amay po Itika Difusa Chaparjan mas prang apan karjo ho DNLA asong along bang paroke thom susi armu oksodo alang litum akemang aputhak klardak pen nang pachinipon DNLA amay po Itika Difusa Chaparjan mas prang konchon bang Pritimjit Jigdung Chaparjan Galay Dimasa Kachari lapen CNC Judikson Haflogbar, Chaparjan, Amerika, Dimasa, Kachari, at Tumapan. Assam Education Minister Ranuj Pegu, Special DGP J.P Singh, DGP Hiren Nath, CRPF Swans Singh, Aduntu, CRPF Tilakraj Lapen, ong official tum chitong dun. সংগ্ৰাম কৰিছে এই সমস্যাসমূহ এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু অসম চৰকাৰখনেও এনেকুৱা সকলো সমস্যা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে গতিকে মই খুব অসম চৰকাৰৰ হৈ আজি এই শান্তি আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াখনলৈ আগবাঢ়ি অহা সংগঠনক সম্পূৰ্ণ সন্মান সহকাৰে মান্যতা প্ৰদান কৰি তেওঁলোকক মই আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমগ্ৰ অসমৰ সমস্যা আজি তেখেতসকলে উত্থাপন কৰা সমস্যা বা ৰাইজে উত্থাপন কৰা সমস্যা সামগ্ৰিকভাৱে কোনো এটা অঞ্চলৰ সমস্যা নহয় এইখন সংকীৰ্ণ সমস্যা
Difu Government College along Pinipen ni po an kacasong etta higher education em jagat singing ti ano nang ciwardon di laki kopya po dalang li ino education em ciman seta Karbi Anglong Kachari Assam Arpan Misen Kachari apanawi education red aning kanwang cihang nang wer aning kanwan cisong nang wer abangki ningdok piklo lapen council ke ja tum citherak ma therak rema aning kanwang ta lapuson cisong nang iwer ke isi occasion pusi hokpon det po nili tum ke lasi council ke ja tum citherak jima citherak rema pini anta thang solution klang klidet ajok nili tum ningdok piklo lapuson education em aphan ke nili tum paremintung jagat sing ti go back pusi hangpon dipupen inglong kiriya berta higher authority but the council kachari atum binyani anta ni tumaphan asap suwet stamil tuman birta nang kenida jok tumaning aphan tuma aning nang kata babasan si lokoklo binyani ni pochok dalo stame council authority tum bangnang ji apolo sai ko polo binyani ni tumaphan lason nang tv ke ituman ni pochok de pen itum kangcir kalang TV kok pen ilitum admission long nang tipu tamat hapen cenglok itum labang so college long mata labang so ahemar lo bosom kentong ilitum hemen te thapulong Dimapur itum kemat hatun sure kemat hapen ilitum ini penangan dak aport inggir penangan amuluk sidame dak dolo wajib sidame wajib sidame ini ilitum ni pojok depen tu kuipolo council sor kirang wedat kuipolo council sor bang wedat ni labang kuison aju kangtung education yam jagot sing ti lapen higher education KPS tara lang sa departmental exhibition angkang bapan era piputot bapang thana mission pen kapang than tu pami mati kapang thir tu KCS Central Committee ahin pen arpu kipia teng pen KCS Central Committee Office Secretary Suren Hansi Daniel B lapen hinchong tisoatum pensi paterpi pon bomlo tangte pini berta ke pansi kangton pon iglo domi thak me kurwang thu